Jodak e gwenge mag Ongata Rongai onyiso luoro margi ewi chal mar arita kwe kaluwore gi medruok weche mag monj e gwengego. Otieno ma piny orugodo chieng' wuok tich ma jumani, ringre ng'at achiel noyudi e geng apaya mar Riverside machiegni kod chiro ma Isalu bang' jonjore monje kogwen. Ringreno noter e od kano ringruok ma jomotho ma City e kinde ma apisa mag obila kod mago mag okwach kich dhi nyime kod timo nonro ewi masira makamano. So mimi nilikuwa na simu ya dema anaitwa Ngeo, tunaishi naye huko, akaniuliza kama nimesikia makelele kwa gate, nikamwambia hapana. So nikatoka kuconfirm ndo nilipata msia kuwa amelala hapa chini. Alikuwa amegongwa kichwa, that is, na damu imesplit kwa gate yetu. So I was shocked. Hata sikuweza kusema kitu, nikisimama tu kando. Security hakuna. Barabara zote mbili. Sote tunaomba ni viongozi ama matajiri wa hizi barabara waungane, ndio tunaweza kuwa na usalama. Security, maskari wetu kupatrol wanafaa wapatrol, lakini kwa hizi barabara hawakujangi. So hatujui kama tuko na serikali ama OCS wa Rongai. Si hata patrol na vijana waangalie shida iko upande gani.